Yabona le background uyibona la ngemuva. Iyona MK kuyangempela ke le. Sakhona uChris Hani. Yabona. Into eyayilula abantu abamnyama hayi phekwenhloso ezithile. Hayi ngokuthi mhlambe kunama battles beyona abasafuna ukwasolve kumele besebenzisa abantu ukuze bawine lawo ma battles lawo cha le kwakuyi MK le esikhona manje inyanga party le yabo abantu bashayiwe ngomqondo lana badidiseka and nami ngomunye wabo and lihle iqiniso yabo lihle nje iqiniso silibeke obala ngoba bafethu ngeke ungitshela ukuthi njengoba MK eqhamuke ngalendlela eqhamuke ngayo ngeke ube awuzange nje wena nje ukuthi ulandeli MK awukwazi uyibuza ukuthi MK njobe isivumbukile ifandwayo bani ifunding eqhamuka yale yonke le funding eqhamuka ngoba phela MK ivumbuke nje indala kodwa ngisho indlela eqhamuke ngayo namandla eqhamuke ngayo nama event ibiwa hosta ama bookings ama stadium zonke lezi zinto beziqhamuka ngeke ukuthi akwazi uyibuze lo mbuzo uphinde uzoyibuza ukuthi wena ngathi IEC yamini IEC na ithathwe uzuma for ama ezoyisa for icala lokuthi iANC rig ama elections awukazi uyibuza ukuthi kwaphelela kuphi kanjani kuze kufike la ekuthenini khona uzuma icala uya drop kusawuthando nje lokuthi wena uyisandela umsholozi ilogic awusayisebenzisi awuyibuze lo mbuzo ukuthi wena ukufika kwaFloyd kwiMK ukufika kwaFloyd kwiMK awukazi uyibuza ukuthi kungani sheshe yahlaphazeka and what if uFloyd njoba kade lapha ya ubesendi ukuthi ayohlaphaza iMK ngoba bayayibona amandla eza ngawo isivinini amandla NK ebiza ngawo and then usuyabona futhi duku manje umsholozi sekuyena futhi manje usefuna membership back kwiANC umbuzo wami usamile obengike ngawubuza futhi ngaphambilini ukuthi uma ehamba ebuyela back kuANC of which vele uzobuyela back ama members eMK azokwenze njani na noma nawazoxhamalaza njengomsholozi ayishaye ngala hayi bafethu ngeke ukuthi iqiniso liyintanda abantu abafuna ukulimela udlaliwe ngabantu bafethu mina I feel like iMK ukufika kwayo bekuyi distraction nokwethusa ama leaders eANC and it worked perfectly ngoba manje mawuthatha ukubheka they will consider uku-reinstate uZuma maybe mhlawumbe not the same position but bambuyisele ezikhundleni zeANC ngoba kunemali kuANC kuyafika akumali ucabanga ukuthi why umsholozi efuna ukubuyela kuANC imali manje because abantu bablanda ukuthi bayamthanda umsholozi nami umsholozi ngiyamthanda mina umthatha njengethemba but ingqondo kumele isebenze umuntu aphaphame because it's not about us thina njengoba sifile abantu sizofa sina kusala izingane zethu nesizulu lesethu biza uxhaphazwa abantu ngoba thina sihlula ukuyicabangela yabo izinto ezenzeka lapha kuMK izona ezingenza ngiyibuze ukuthi hayi bungeke kwasukela uFloyd ehlalele lapha kwiEFF beneyinkinga lapha FB xabana wasuka tuku sekuthiwa usengenile kuMK usesikhundleni esiphezulu umuntu akade kuyi-opposing party yebo tuku akasekho ke manje futhi ke usekumayibuye usekhipha indaba zeMK khona lapha ya useyayigxeka kwayona iMK iphathi eserious ngokulida abantu nokulwela abantu abamnyama ucabange ngabakhele esikanje ngeyikhulu nangeyikhundla
nawo wonke ama-position. Bafethu asi-evaluate-eni indlela esivota ngayo, sikhohlwe indaba zokuthanda abantu based on ukuthi uwubani, yabona ubaba kabani wenzani, cha nje. Umuntu akayicabangele yena, hayi kabi.